ሙስሊሙ ወንድሜ ሆይ ሰላትህን አስተካክል። እነዚህን ነገራት ከሰላት በፊት እንዳትፈጽማቸው፣ ቀጣዮቹን ነገራት ደግሞ በሰላት ውስጥ እያለህ እንዳትፈጽማቸው፣ ሌሎቹን የመጨረሻዎቹን ደግሞ ከሰላት በኋላ እንዳትፈጽማቸው በማለት ለአንድ ሙስሊም ሰጋጅ ሰላት ውስጥ ከመግባቱ በፊት እንዲሁም ሰላት ውስጥ እያለ ከሰላት በኋላ ሊያደርጋቸው የማይገቡ ወይ ሐራም የሆኑ ወይንም የተጠሉ አግባብ ያልሆኑ ተግባራቶችን አንድ በአንድ ይዘረዝራሉ። ጠቃሚ ነው ብዬ ስላመንኩበት ወደ እናንተ አምጥቼዋለሁ። ለዛሬ ጌታ አላህ ፍቃዱ ከሆነ የምንመለከተው የመጀመሪያውን ነጥብ ላ ተፍዐል ሃዛ ቀብለ ሶላህ፣ ሶላት ውስጥ ከመግባትህ ወይም ከመስገድህ በፊት እነዚህን ነገራት አትተግብራቸው የሚለውን የሸይኹን ወደ 12 የሚደርሱ ነጥቦች ነው ኢንሻአላህ። አንደኛ ምን ይላሉ ሸይኹ? ላ ቱሰሊ ወነውሙ ዩጋሊበክ፣ እንቅልፍ እየታገለህ አንተን ይዞህ ለመሄድ ጥረት እያደረገ የሱና ሰላቶችን አትስገድ ይላሉ። ሰውየው እንግልጃ ላይ ያለ እንቅልፍ የሚታገለው ከሆነ አረፍ ይበል። እንቅልፉ ሲወገድለት በነሻጣው ጊዜ ያንን ሱና ሰላት በቻለው ያክል ይሰግዳል። እንቅልፍ እየታገለው ግን ሱና መስገዱ አግባብ አይደለም ነው። عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، كأنس اندتلالفو يا الله ملكتنيا ود مسجد قبو، فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين، بولت مصوصوش مهال يتزرقا قمدنم تملكتو، فقال ما هذا الحبل، إيه قمد من دنو بلو سيطيقو؟ قالوا لزينب رضي الله عنها أم المؤمنين زينب بنت جحش، يسوانو تصلي فيه السقامتا تسقدالج، فإذا فترت تعلقت به، يدكمتش قزيد مو صلاة ولا لما قوارت بلا تدقف بتالج، بس دقاف كريون صلاة تاتناكك علج. كزام فقال صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا منالو حلوه فتوت طلو بلاتشو فتوت ليصلي أحدكم نشاطه، يسنان صلاة كنان تانداتشو بنشاطه قزيو لاي لمسجد مورالهم قلبتهم بتنساسا وقت لاي بچا يسجد، فإذا فتر بزام هل كدكما وينقل فسميت كتسماو فليقعد يقمت عرفي بلال. فليقعد سبال ሁለት ትርጉም ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው። አንደኛ ያንን ሰላት ያቋርጠው ከዛ አረፍ ይበል፣ እንቅልፉ ሲወገድለት ተነስቶ እንደ አዲስ ይሰግደዋል ነው። ካልሆነ ደግሞ ቆሞ ይሰግድ የነበረው ሰው ቀሪውን ሰላት ቁጭ ብሎ ሰላቱን ያጠናቀው ለማለትም ነው። ያው ሱና ሰላት ከፊሉን በመቆም ከፊሉን በመቀመጥ መስገድ ይቻላልና ማለት ነው። እና ከዚህ በመነሳት እንቅልፍ አንድ ሰው እየታገለው መስገዱ ተወዳጅ አይደለም፣ አትስገድ ተብሏል። عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سماتشو بتنسى قطر بچالنو متن صلوات كما ورد ودهالا النبل يساتشو سم سترى عند جزي صلوات ميورد سو كجيتاو زند أسر وداسينا أسر رحمة إذنة مكبلنو، إيه براسو ترفام ما نقدنجي منم كسارا يلي اللونو النام علتنو. النام منالو إذا قام أحدكم من الليل، كنانتا انداچو بليليتو كفل لمسجد بتنسى وقت، فاستعجم القرآن على لسانه، قرآن بملاسو لاي كاسچگراو بتككل مجمريا بنورمال وقت እንደሚቀራው አልቀራም ካለው እያታገለው እንጂ በአግባቡ ማያነብ እሚሳሳት ከሆነ فلم يدري ما يقول ምን እንደሚል እንኳን ካላወቀ اضطجع ጋደም ይበል አረፍ ይበል። ከዛም እንቅልፉ ሲወገድ ተነስቶ በአዲስ ስሜት ሰላቱን ይሰግዳል።